helduaien esentzia da gertutasuna eta ibilbide pertsonalizatua. Beti saiatzen gea ikasleek aurkitzen oztopok eta gainditzen laguntzen eta beti gaudelako aldamenean edozein gauza behar barin badu laguntzeko eta bere ibilbidean parte bat izateko. You get to see the students' evolution. One of the best moments is when they tell us that they realise that their level of English is improving. Or also when they are absolutely exhilarated and really delighted when they pass the official exams. No one ever tells me how to do my job. The only important thing is that I do my job. Je pense que c'est important de travailler. On travaille ici avec les petits groupes. C'est une ambiance très familiale et très proche avec les élèves. Laneko flujo eta hola bakoitze desberdinen askote. Ni igual dauket igual aukera hoben egiteko. Eta hori ondatu zen. Sì, individuali, normalmente. Io direi che c'è un feeling molto più stretto. Prost. Tutto per la pasta. Buenas tardes. Bienvenido a París. Hello, how are you? Mozorroak itena gea. Hemen asko ikaste dugu ingelesez. Txikitatikan, ez bezala inglesa bakarrikan klasean erabiltzen dela, baizik eta eguneroko bizitza normalean ere erabiltzen dela. Hemen ingelesa gehiago ikasten da. When our students finish their classes, it doesn't all finish there. We give them the opportunity to carry on practicing the language in the English club in the case of the younger children and in the English corner in the case of the adults. Helduaien hizkuntza eskola saiatzea akademia baino gehiago izaten. Hizkuntza bat ikasteko garaian oso garrantzitsua da jakitea eta kontutan izatea ez dela zerbait akademia batuan ibarrezuna, baizik eta gero aplikatu ibarrezuna zure eguneroko bizitzan. Horregatik guk pentsatu dugu English Cornerra dela modu bat eguneroko bizitzan inglesa erabiltzeko. Just lover, so young and naive, just lover, never will be mine. I can see you dancing all the time.